Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa le nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na Atamua I nei aso. E to tasi le tama le na mau le soifua le whaalawalawe tau taamale. Le na tupu mai le awala kolosi tia vianga I atu si umu. I le afiafiana nafi. O le tama ua maliu o le ave taamale o leisi loli la uta ale company le China Wharf. E lua loli na o atu mauta maai ave isi umu le afiafiana nafi a salulu sfulvalo setema. E wha moe mo sa ngāruenga o wha atino ai. Peitai, o ta ue leisi soil company e iailo na sila fia il wha atinonga o ngāruenga mamafa e au fia I maloli. Sa tatau ona oso loli ia mauta mamafa I le awala umi, mo le saonga le mu e tau na oso atu I le whanga mau o atua isi umu. Peitai e tali tonu o wha le tonu ta o fio loli. Ai na o ave loli lava sai to tonu o ta vale. Ma alua tuaile loli na mua wha le tonu ta o fi suele avanoa e sefe mai ai mau soa I tua. Ma le awala nga I atu I le pā manu papalangi a le ainga I tawhala. O moli mawane le ainga pese fulu manu wa whaina e au fia I le manu nu ai maa o le uta o le loli ma le isi manu o lo o tau mi ai. Peitai o le isi loli malana ia fo I uta maa sa muli atu na pasi mai le mata anga I le afu maanga I atu I lalo pasi loa le pionga ma mafuli ai I lunga o le awala. Na sao mai le soifua le ave loli le nae o atu I ainga ring of sosoani ua le ai le ave tawale e pe ona ta ue le soil company. O le company saina lea, le China Wharf e ana loli pe ona ta ua o le company lea olo o lato fausia o ngā sima po poloka sima mo le talingalu I le vaenga I tai atu le wafu I matautu. Ai o loli mauta maa na momoli atu mo ngā ruenga o lo whaatino e isi fo isaina isi umu. Atoanga o lea li potia tātou tala o iluma. Ai usi mail whaafonga le whingal pāle mia la o le mali e tōpula tai vau le Watea Force Sept ma le saunoanga whaapitoa. I le whelo ingam tu stala e tulilo ai la sanga o le tupe whaasosoa o me tupu whaafosei le ua tapa I ai le malo I le taimi nei I lalo le tulafono tasi o lima. O le whato a tasi le aso o talun taunu mai te tonu le whainga malo fau. Mai elo teli tununga o le whemala mala mai ia male manino. E ta oto ai le anga tonu ia le fina ngalo o lo iaile tūlanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meolo tūle mai. Ai mai se o taimi o whesuia inga o whainga malo ia iai lava le tūlanga tātou te rioli o pui na iaua nei I poloka. Au foi nei turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai e mal whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo I tonu na mai tau inai e iai ni whaiunga e te tau na whaise teimi vabe. Urgency Cabinet Approval. E te tau ai o na matai tū I te tonu lesi vai aso, lua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whaasolo pea ngā luenga te taunu whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai ina ua mai ea le whono le pāremene na le talia il tātou talo le tupe. Ia sa whaatula I mai ina le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia e le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe I le tātou whainga malo fo. Ma o te tau na whetu na I le tūlanga lea mō nei male lumana I te tono lesi tolus furuaso. Ia ai le I whataunu I nere pāketi au tū al tato malo. E ki riva ai le talo le tupe mō lesi valu masina iwa masina le lumana. Tato te solo ai tūlanga o talo le tupe au tū al malo. Iona teitanga, iona tūlanga o tausanga te tasi. Ia. O le so, whaali manino ai lau tauno whanga tu stala o le upasia lo I al kapeneta. Le whautuanga tu inatu le tātou wao malu le malo. Tā pena ina le tātou lo Iesili. E momoli ai le tālu sanga I le tūlanga upasia al kapeneta. Le tātou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tātou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi I le taimi. Ini mata upu whaafosei, po se teimi fo e whaafosei e tātou ni whaalawe lawe, whaala nātula,
Ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le teimile nei o no fesuia inga o whainga malo. O le so o le masa upu na lo tel ka peneta ua pasi ai. Emergency party de tu inatu la fionga i le malu le malo. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia ntanga luengo tupe la tau te whai loa ina mai. Mafu anga o le ala ta pena ai le wha moe moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e whaatanga inai le saini alo ia mamamori le ao le malo. Ia tusa matulanga o le tula fono le tasi o lima. Wha moe moe lava ia, ina ia aua ne i toa lia le atunu. Tongi o tangata whai ngā luenga, tulanga o le whaatinongo tiu te wha le malo, o tangata ngase mo le awina atu i whafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe. Ma le o whai e le whai unga le kapeneta i le so, pasi alo i le tatou la la aloa e tango fia, le tasi o lima ina ia whaanga i oi pele tunu. Ia, e manatu o inae tari e fo i le tele o nisi o atunga lunga, wa e tau mai nei le tatou whainga malo. Toi tasi vai aso, o na le tue maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o le tue mauni over taimi mani taimi sa whasiri, a wanga luenga mo le malu o le tatou, o whainga luenga le malo. Pei tai wa tā pena e wha mua o mamai e tatou priorities. Wha mua tutongi o tangata, wha mua mamai tūlanga taunga sengase, wha tūlanga o mamai mea alwhale mai, wha tūlanga o mamai foi, ma mea te tauna ave i eil wha mua o ngā luenga wha tino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia alo i ele so, ma le a wha solo me e au noa ma se tatou toe popole, e pe ise tūlanga e lamati aile le toe maua tongi tangata whai ngā luenga. I lesi lua tolu whāwa i aso le rumanai. Tolu sifuru aso, i lalo ai a ingol tu la fono e mwhai ai ona whetu na i budget, emergency budget. Al taimi la vaitasi, ia o ta pena ai le paketi, mo le tu ina atu le pāle mene i awala masani. Lua fe lusu lima, lua fe lusu ono, lusu fitu. Ina i ta pena ai le whasolongo le main budget mua le nei, al whainga malo filfilia. Ia, na manatu lea Samoa i lau whaafonga mai nei tūrao le aso, ina ia auto si le fia, le taulu manga le wanga i eil wha mua, a le tatou whainga malo. Ina ia manino ma malamalama ngā luenga wha awau, ngā luenga o lo tapena, ina ia tatou toe o i lungo le tatou normal process, ma le tūlanga o lo whaafoe ai tala le tupe, mai lea tausanga le tala whaatau, i lea tausanga mon tala whaatau. Ia e mori atu le ngā whaaftai tele le ngā ruenga, sa whea ngai malanta ngā ruenga o tupe, e le lai titi le tūlanga o le whaafoe ina o lātou whasoa. Lusu 5% e le la loifo luase lau 5 tupu miliona. Sa whaanganga, peitai walongo ina ua papau le lau ma mativa le whau. Le la u whai ngai ngoina le nei. Ina ia ua nei toa lia le sa fo lau o Samoa. Ai e fo lau peitu lango le whaango ngoina le tātou malo. Ia, o le wharinga le ma le whaaloalo Samoa le whaafonga mai. Ia e mai seila mataino le tātou polkalame. O asoruru uma e atou te awhio mai e. E whaali atu meu whai ngā whanoina. Ma mea uma mole rumanai e a manisi mea tau te tfia whesiri mai ai. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso, whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design, mo sau la e pe au mai Samoa.